Jiena Jiem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Kattolika, illum il-ġimgħa 16 ta' Mejju għax ħadda nfixkel fid-dati nilqakom magħna din is-sessjoni fejn ħankunu qegħdin intellaw Kinder 2 bniet il-polza biex minnhom imbagħad naraw min ħajmur għall-polza tal-għażla. Qabel ma nibdew bl-introduzzjonijiet tal-kollegi, kif nagħmlu dejjem nibdew bi ftit ta' riflessjoni u talba. Bisem tal-Missier, tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Qed nibdew noqorbu fit-tmiem dan il-proċess min-naħa tagħna li jkun qed jiġi stream dax il-proċess ikun ilu li beda u jkompli wara xorta waħda mal-parti li tkun stream qed nibdew noqorbu għat-tmiem tagħha u wkoll qed jibdew joqorbu fit-tmiemhom is-snin skolastiċi tat-tfal tagħna. Mhux uliedkom għax għadhom żgħar, però tfal oħra jkunu qegħdin jiggerjaw kif tafu tajjeb anke biex jitħejjew għall-eżamijiet u l-istudji tagħhom. Parti importanti li nifhmu rridu nagħmlu sakrifiċċji biex inkunu qegħdin nagħtu l-aħjar tagħna f'daw it-tip ta' mumenti wkoll ħajjitna kollha hija eżami, intkom il-ħin kollu qegħdin neżaminaw il-xulxin f'dak kollu qegħdin nagħmlu f'xogħolna f'ħajjitna personali. Imma tajjeb ukoll li ma nżidux l-ansjetajiet aktar mill-meħtieġ għalhekk it-talba tiegħi llum l-ewwel qabel kollox huwa għal dawn it-tfal li jkunu qegħdin jibdew jaffaċċjaw hemm ħafna żgħażagħ l-form 5s, 6 formers li għaddejjin mill-lows u l-A-levels tagħhom bħalissa biex kemm jista' jkun jagħtu l-aħjar tagħhom u jaraw li jiksbu l-frott tax-xogħol kollu li jkunu għamlu matul dawn is-snin. Fl-istess waqt li kulħadd jaraf ikun meqjus fl-approach tiegħu fl-ansjetajiet biex kemm jista' jkun kollox jinżamm relattiv sewwa. Naħseb jiġi sforz min-naħa ta' kulħadd, sew min-naħa tal-istudent, imma kif ukoll min-naħa tal-ġenituri u tal-edukaturi li ma nagħmlux pressure żejda fuq xulxin għax ħasra iktar jisfa' ħsara mill-ġid. Hija parti m'edukazzjoni holistika li aħna kemm jista' jkun nippreparaw ruħna dawn l-aspetti tal-ħajja imma m'hemmx għalfejn we overdo it. Għalhekk nitolbu l-mulej jdawwalna jdawwal il daw l-istudenti. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum agħtina llum għafrina dubietna bħalma naħfru minn ħadd jalina, la daħalniex fit-tiġrib iżgħar l-islam id-denija ammen, slima lik Marija bil-grazzi Marija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu qaddisa Marija Malla tlapajna mitinbin, issa fis-sjaw tal-mewt tagħna ammen, glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu kif kien bidu issa dejjem għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Tal-Missier, tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela qed taraw ma' ġembi l-Annalise li ħadkun qiegħda minn hawn ftit ieħor tispjegalkom ukoll x'għandna llum magħna f'din il-polza, mbagħad wara anke nispjegaw ftit fuq il-proċess. Ma' ġemba qed taraw Dr. Robert Aquilina notar li qed jieħu ħsieb jivverifika l-proċess minn tagħna dak li qed jiġri hawnhekk kif suppost. Ħataraw ukoll f'ħinijiet minnhom f'ħafna ħinijiet fil-fatt għax imbagħad anke tibqgħu tarawha fl-insert il-Filisjen li tkun qiegħda tieħu ħsieb l-urna u tella l-ismijiet mhux ħadkunu qegħdin taraw il-Justin imma qiegħed hawnhekk ukoll li qed inniżel l-ismijiet fuq database tagħna u lanqas mhux suppost ħataraw jista' jkun li taraw jkun hemm xi diffikultà teknika lil Dylan illi qed jieħu ħsieb il-kameras u l-aspetti tar-reġija. Insellmu lil Rod li ma stax ikun magħna x'indispost. Min-naħa tiegħi naħseb bħalissa ħanieqaf ftit hawnhekk ngħaddi l-kelma l-Annalise u mbagħad nibdew ftit bil-proċess. Fidejk. Grazzi. Bonġur nilqawkom għall-polza tal-għażla tat-tieni sena kindergarten bniet. Kif beda jispjega Dr. Mifsud min se jipparteċipa llum ħadd morru reġistrazzjoni tal-iskola li dik se ssir fis-27 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu. Biex intikom daqsxejn rendi kont, total ta' postijiet okkupati minn tal-impjegati għandna 25 post, tal-aħwa għandna 102 u 8 postijiet riservati bil-kriterju 3.1 dawk li jkunu applikaw fl-istess sena. Għalhekk għandna total ta' postijiet okkupati 135. Postijiet vakanti kellna 320, total ta' okkupati tal-impjegati u tal-aħwa 127 għalhekk jibqa' 193. Li min se jipparteċipa fil-polza tal-lum, fil-polza tal-għażla, għandna il-kriterju 1G li huwa tal-impjegati minn taskejja l-oħra li għandna 6 applikanti, għandna tal-kriterju 3 li ġew l-ewwel 179 għalhekk jiġu total ta' 185. U għandna dawk it-total ta' 8 postijiet riservati għalhekk total postijiet li għandna bżonn huma ta' 193. Għalhekk issa nistgħu nibdew bil-polza. Grazzi ħafna Annalise. Ħanersaq lej Filisjen biex ngħinha
illi notosib kun l-opereġija tajjeb sakemm qiegħda tiftaħ il-kontenitur li fihem l-ismijiet kollha imremblin u mdawrin bir-rubber band ħankunu qegħdin nitfgħuhom ġewwa l-urna nieħdu ħsieb illi ma taqgħanna l-ebda polza mal-art jekk taqa' niġbruha, ovvjament ħadet inxteħed fl-urna. Ma nieħdu ħsieb kemm jista' jkun li ħadd ma jqanna. Kif jirnexxielna nitfgħu il kulħadd ġewwa kien għalaq l-urna ekku prosit tassew u nistgħu nibdew nagħtu l-ewwel tidwiriet tal-urna it-tella l-isem il-polza taddih lili jiena nurih fuq l-iskriens tagħkom u naqrah hekk kif jinqara darbtej fil-fatt ngħaddih mbagħad lill-Annelies illi tikteb ir-ranking order u jgħaddi n-nota tal-verifika u lil Justin biex jinkiteb. U bekk nkunu qegħdin nibdew mela. Bl-ittra M2157 Anna May Xkembri. M2157 Anna May Xkembri. M1826 Beatrice Mikallef. M1826 Beatrice Mikallef. M3738 Emilian Cini. M3738 Emilian Cini. M1864 Charlotte Camilleri. M1864 Charlotte Camilleri. M3744 Elisa Amajra. M3744 Elisa Amajra. M4814 Elise Malija Bland. M4814 Elise Malija Bland. M4848 Siena Kakija. M4848 Siena Kakija. M5288 Amy Pellegrini. M5288 Amy Pellegrini. M5168 Aurora Ellul. M5168 Aurora Ellul. M4707 Emma Camilleri. M4707 Emma Camilleri. M4206 Charlotte Bilocca. M4206 Charlotte Bilocca. M5978 Filippa Farrugia. M5978 Filippa Farrugia. U hekk fil-fatt wasalna bin-numru 12 biex nagħlqu dan l-ewwel grupp. Ħalli issa tkunu tistgħu tarawhom fuq l-iscreens tagħkom jesħannu ftit il-Filisjen. Tant intom tkunu qegħdin. Inti twaqqaf trid isir iddawwar biex iddawwar l-esta dan. Biex intom tkunu tistgħu taraw ir-ranking orders terġgħu tivverifikaw ħadd tkunu ċerti, managing jew, okay? Nippruvaw li sas-sena d-dieħla niżviluppaw daqsxejn aktar fejn tiġi l-urna issa naraw daqsxejn x'nistgħu nirranġaw. M5719 Martina Cini. M5719 Martina Cini. M4847 Ivy Rose Mifsud Tommasi. M4847 Ivy Rose Mifsud Tommasi. M3133 Julia Zammit Jule Nielsen. M3133 Julia Zammit Jule Nielsen. M4388 Jasmin Mikallef. M4388 Jasmin Mikallef. M5269 Adeline Mikallef. M5269 Adeline Mikallef.
M5832 Niagri Malapira, M5832 Niagri Malapira. M4022 Jade Cycle, M4022 Jade Cycle. M5685 Ines Borch, M5685 Ines Borch. M4892 Lana Kalleja, M4892 Lana Kalleja. Grazzi. M4186 Chloe Tufariello Frasca, M4186 Chloe Tufariello Frasca. M4434 Chloe Galia, M4434 Chloe Galia. M5574 Hailey Pullicino, M5574 Hailey Pullicino, li fil-fatt talat bil-numru 24 hekk kien għalaq grupp ieħor ta' 12 u l-istess nirrepetu l-proċess rajtu l-ewwel jintwerew fuq l-screens tagħkom ir-record sheet tagħna li jkunu 6-6 verifikati kif qed taraw ukoll minutar. Tajjeb wisq. Nistgħu nkomplu. Thank you. M5513 Florence Formosa, M5513 Florence Formosa. M3509 Millie Rose Vella Montalto, M3509 Millie Rose Vella Montalto. M4751 Ava Buġeja Marston, M4751 Ava Buġeja Marston. M5923 Mira Spiteri, M5923 Mira Spiteri. Sakemm qiegħda tiftaħ bil-kwietiva bil-mod nagħtu ċans, grazzi. M4943 Karla Kalleja Borch, M4943 Karla Kalleja Borch. M2163 Alice McAuliffe Bristow, M2163 Alice McAuliffe Bristow. Thank you. M5623 Ella Xkembri, M5623 Ella Xkembri. M4002 Larissa Garcia, M4002 Larissa Garcia. M3347 Enijan Mifsud Terpu, niskuża ruħi mhux ħajrnexxiel naqra sewwa. M3347 Enijan Mifsud Terpu Guf. Right. M5042 Jade Xkembri, M5042 Jade Xkembri. M2117 Victoria De Bono, M2117 Victoria De Bono. U wasanna l-aħħar isem f'dan il-grupp ta' 12, M4200 Eliza Pirotta, M4200 Eliza Pirotta li talat bil-numru 36. Ranking number 36. Skuża ruħi meta ma jirnexxielix naqra l-ismijiet tajjeb, nagħmel mill-aħjar ma mhix dejjem jirnexxieli. U f'każ li anke naqra xi ħadd ħażin jew jaħrab li xi numru flok ieħor, dejjem dak li hemm miktub hawnhekk li qed tara fuq l-isfis tagħkom dak li jgħod sewwa. M5200 Petra Kajlix Camilleri, M5200 Petra Kajlix Camilleri.
M5814 Lea Galdies, M5814 Lea Galdies, M3532 Jade Zammit Cesare, M3532 Jade Zammit Cesare, M1909 Anna Minichino De Gabriele, M1909 Anna Minichino De Gabriele, M5568 Ayla Malija Ashibane, M5568 Ayla Malija Ashibane, M4250 Valentina Borch, M4250 Valentina Borch, M3921 Eveli Camilleri, M3921 Eveli Camilleri, M4750 Valentina Bonnici, M4750 Valentina Bonnici, M5066 Ella May Borch, M5066 Ella May Borch, M3585 Emily Gauci Basin, M3585 Emily Gauci Basin, M5051 Emilia May Testa, M5051 Emilia May Testa, u M5405 Penelope Agius, M5405 Penelope Agius li talat bil-numru 8 u 40, ranking number 48. Nara gruppi uħra teġa fuq l-screens biex tkun tistgħu tivverifikaw il-ranking ta' uliedkom. So I'll just repeat what I said earlier on in Maltese in case I pronounce your daughter's, in this case, name incorrectly. I apologize. It's what is written on the ballot sheet, on the paper here, on the one you're reading on your screens, is the one that is valid, okay? M4293 Jade Xiberras, M4293 Jade Xiberras. M3864 Mia Borch Cosby, M3864 Mia Borch Cosby, M3899 Nora Inguanes, M3899 Nora Inguanes, M5206 Florence Francis Camilleri Briffa, M5206 Florence Francis Camilleri Briffa, M3464 Sophie May Spiteri West, M3464 Sophie May Spiteri West, M4172 Anna Mikallef, M4172 Anna Mikallef, M3869 Anna Karamatkots, M3869 Anna Karamatkots, M4721 Emma Barbara, M4721 Emma Barbara, M5046 Elisa Aksisa, M5046 Elisa Aksisa, M5208 Eve Zerafa, M5208 Eve Zerafa, M5089 Lara Lija Karwana, M5089 Lara Lija Karwana, u numru 60 M4977 Chanel Grek, M4977 Chanel Grek li talat bil-ranking number 60.
Kemmu fil-fatt teħfif ta' merra senja ġewwa klassi meta jekk anke tiżbalja isem ta' tfal jikkoreġu huma stessi kif suppost tkun tista' taqra sew isimhom u kunjomhom. Hawnhekk m'għandniex dik ix-xorti. Komplejna. Grazzi. M4351 Katrina Maria Bonnici, M4351 Katrina Maria Bonnici. M3183 Elise Barbara, M3183 Elise Barbara. M5877 Paula Sant, M5877 Paula Sant. M4910 Mia Ellul, M4910 Mia Ellul. M5307 Evely Rose Borg de Gabriele, M5307 Evely Rose Borg de Gabriele. M3640 Jolien Galdes de Guara, M3640 Jolien Galdes de Guara. M4486 Valentina Tabone, M4486 Valentina Tabone. Grazzi. M3791 Chloe Vella, M3791 Chloe Vella. M5444 Yasmin Shalabi, M5444 Yasmin Shalabi. M5341 Emilia Falzon, M5341 Emilia Falzon. M4442 Emilia Giorgia Falzon, M4442 Emilia Giorgia Falzon. M6092 Cora Camilleri, M6092 Cora Camilleri li telad bin-numru 72 ranking number 72. U għalhekk ħaterġgħu taraw ir-record sheets tagħna biex tiċċekkjaw ir-ranking order ta' awliedkom. Tajjeb wisq. M4495 Lana Vella, M4495 Lana Vella. M4187 Ela Mikallef, M4187 Ela Mikallef. M4308 Jade de Bono Caruana, M4308 Jade de Bono Caruana. M4657 Adel Merċieqa, M4657 Adel Merċieqa. M5734 Pearl Greg Seikel, M5734 Pearl Greg Seikel. M4797 Thyla Rose Abela, M4797 Thyla Rose Abela. M4791 Eli Mikallef, M4791 Eli Mikallef. M5784 Lea Kutajjar, M5784 Lea Kutajjar. M5290 Kate Jones, M5290 Kate Jones. M5742 Amelia Spiteri, M5742 Amelia Spiteri. M1853 Ela Galia, M1853 Ela Galia.
M1713 Kate Gravino, M1713 Kate Gravino illi telet bin-numru 84, ranking number 84. L-urna reġet bdiet id-dur. Qed taraw fuq l-screens ir-record sheets għall-verifikazzjoni tagħkom. Tajjeb ħafna, grazzi. M5673 Fejt Vella, M5673 Fejt Vella. Okay, thank you. M4037 Julia Rose Gimeno, M4037 Julia Rose Gimeno. M3071 Catherine Patch, M3071 Catherine Patch. M3227 Ruby Manjon, M3227 Ruby Manjon. M5893 Tiffany Cortis, M5893 Tiffany Cortis. M5664 Chloe Kurmi, M5664 Chloe Kurmi. M5803 Ella May Sammut Grek, M5803 Ella May Sammut Grek. M2208 Luca Portelli, Lucia M2208 Lucia Portelli. M4935 Mia Ellul Sullivan, M4935 Mia Ellul Sullivan. M4863 Ivy Rose Grek, M4863 Ivy Rose Grek. M5422 Julia Gilson, M5422 Julia Gilson. U M3668 Zoe Zara, M3668 Zoe Zara. Illi telet bin-numru 96, ranking 96. Grazzi ħafna. Nelbu, ekku, grazzi. M4204 Ana Zammit, M4204 Ana Zammit. M5484 Lea Balani, M5484 Lea Balani. M6013 Brooke Courtney Chantar, M6013 Brooke Courtney Chantar. M3472 Elli Likari, M3472 Elli Likari. Sorry, naħseb mux Elli, Likari, kontet naqra ħażin jiena. M5160 Nina Gallia Polidano, M5160 Nina Gallia Polidano. M2189 Julia Williams, M2189 Julia Williams. Thank you. M3560 Eliana Farrugia, M3560 Eliana Farrugia. M5556 Mia Zammit, M5556 Mia Zammit. M3893 Nelly Zerafa, M3893 Nelly Zerafa. M3767 Mia Ajus Bryden, M3767 Mia Ajus Bryden.
5771 Hazel Sky Mallija, M5771 Hazel Sky Mallija. U l-aħħar isem dan il-grupp M3853 Sara Nicole Camilleri, M3853 Sara Nicole Camilleri li telat din numru 108, ranking 108. Nkomplu, grazzi. M1877 Beatrice Borg Gallia, M1877 Beatrice Borg Gallia. M3755 Chloe Spiteri, M3755 Chloe Spiteri. M4659 Kate Abela, M4659 Kate Abela. M4488 Siena Azzoppardi, M4488 Siena Azzoppardi. M5540 Leona Olivia Tanti McCarthy, M5540 Leona Olivia Tanti McCarthy. M6026 Ivy Bell Cassar Bernard, M6026 Ivy Bell Cassar Bernard. M5975 Elisa Gauci, M5975 Elisa Gauci. M5067 Chloe Joe Shiberas, M5067 Chloe Joe Shiberas. M6001 Hale Kamzuli Gauci, M6001 Hale Kamzuli Gauci. Hale. M3769 Olivia Bartolo, M3769 Olivia Bartolo. M6100 Clara Galia, M6100 Clara Galia. Grazzi. M4929 Nicola Galia, M4929 Nicola Galia. Li talat bin-numru 120, ranking 120. Tajjeb. Grazzi. M3115 Elisa May Grima, M3115 Elisa May Grima. M5216 Victoria Nicoletta Zabernig, M5216 Victoria Nicoletta Zabernig. M3131 Giuliana Zaffarese, M3131 Giuliana Zaffarese. M3699 Lizzie Kauki, M3699 Lizzie Kauki. M5178 Elisa Faith Buena, M5178 Elisa Faith Buena. M4116 Paola Kauki, M4116 Paola Kauki. M4129 Scarlett Brinkat, M4129 Scarlett Brinkat. M4098 Kyle
Kajla Tewma, M4098 Kajla Tewma, M4377 Megan Kassar, M4377 Megan Kassar, M4350 Karla Kutajjar, M4350 Karla Kutajjar. Għatu ftit ċans sakemm nejnu xulxin ġvera. M4101 Fejt Farrugia, M4101 Fejt Farrugia. Grazzi. M5317 Lea Marie Vella, M5317 Lea Marie Vella, li trat bil-numru 132, ranking 132. Kultant jerġa' jitla' sħab għallin qas naraw daqsxejn id-dawl tal-bambin ukoll. Għaddej daqsxejn riħ mhux ħażin, fil-fatt kien hawn minn profitta ruħu naxraw nixfitlu s'issa. M1720 Elise Jordmajna, M1720 Elise Jordmajna. Imma kultant qed jerġa' jtella. Nisperaw li jgħaddilu. M3103 Emma Police, M3103 Emma Police. M4590 Ivy Marie Muscat Farrugia, M4590 Ivy Marie Muscat Farrugia. M5049 Ilaria Sammut Caligari, M5049 Ilaria Sammut Caligari. M4912 Robin Buttigieg Bugelli, M4912 Robin Buttigieg Bugelli. M5956 Ela Pisani, M5956 Ela Pisani. M6052 Georgia Ketkuti, M6052 Georgia Ketkuti. M5512 Bettina Bondin, M5512 Bettina Bondin. M2232 Sophie Bondin, M2232 Sophie Bondin. M4466 Grace May Aquilina, M4466 Grace May Aquilina. M5896 Vivian Grace De Bono, M5896 Vivian Grace De Bono. U l-aħħar isem għal dan il-grupp M2151 100 zarb, M2151 100 zarb li tret bil-numru 144, ranking number 144. Kultant tiskant anka kif jitilaw l-ismijiet, għax għandna nibqgħu nħarsu wkoll ta' ġifieri naraw kun jom partikolari jitla żatt wara jerġa' jitla waqgħet ilha waħda minn idejat terġa' tiġborha. Nassigurawkom li aħna nkunu qegħdin isna isra bil-proċess kollu kif ikun għaddej. U anke għal dawk forsi li jidhrom li l-isem diġà jkun inqara x'tiġri li jiena wkoll ngħid isni qrajtu dan l-isem nassigurakom li aħna nkunu qegħdin nivverifikaw kull isem. Jista' jkun ikun hemm ismijiet li jkunu l-istess ID cards differenti, f'każ li jinstab li kien hemm xi wieħed li ntixteħed darbtej, żgur li jinstab l-erq tagħha u wieħed minnhom ikun invalidat. M5333 May Aġus, M5333 May Aġus. M6115 Raja Kirillov, M6115 Raja Kirillov. M4615 Nora May Saliba Zoppardi, M4615 Nora May Saliba Zoppardi.
M5691 Najla Brinkat, M5691 Najla Brinkat, M4452 Giulia Falzon, M4452 Giulia Falzon, M4561 Emilia Zara, M4561 Emilia Zara, M2126 Hailey Vella, M2126 Hailey Vella, M3019 Jade Carta, M3019 Jade Carta, M5407 Alice Rose Kassar, M5407 Alice Rose Kassar, M5620 Chloe Muscat, M5620 Chloe Muscat, M4333 Lien Caruana, M4333 Lien Caruana. Nerġaw nagħlqu gruppi ieħor ta' 12 bin-numru M3675 Naja Lentini, M3675 Naja Lentini illi tarat bin-numru 156, sorry, libta 56. Ranking number 156. Taraw tivverifikaw ir-ranking order korrett kif ikun inkiteb u ġie verifikat. Unkomplu. Aħna għandna dejjem minn dalgħodu sewwa qabel tagħkom kellna sessjoni oħra twila mhux ħażin tas-subien. M5166 Ena Magri, M5166 Ena Magri. M3336 Caitlin Rose Gallia, M3336 Caitlin Rose Gallia. M5416 Valentina May Cardona, M5416 Valentina May Cardona. M5812 Eve Xikluna, M5812 Eve Xikluna. Tuwa ċans għax din daqxie waħda mrekna mux ħażin. Mela, M5491 Xael Mallija, M5491 Xael Mallija. M5882 Ruby Fenek, M5882 Ruby Fenek. M4581 Samantha Borchantar, M4581 Samantha Borchantar. M5124 Laura Kassar, M5124 Laura Kassar. M5745 Nora Jo Brinkaw, M5745 Nora Jo Brinkaw. M5788 Ivy Asamusu, M5788 Ivy Asamusu. M3984 Chloe Ann Bartolo Refalo, M3984 Chloe Ann Bartolo Refalo. M5261 Ena de Gabriele Rotin, M5261 Ena de Gabriele Rotin illi telet bin-numru 168. Ranking 168. Tajjeb, nistgħu nkomplu.
M3300 Lucia Spanjol Gravino, M3300 Lucia Spanjol Gravino. Jider li din ħatkun l-aħħar darba li dawwarna fil-fatt l-urna u nibqgħu għaddejjin. M4790 Giulia Gauci Gallia. Sakemm nagħlqu l-ismijiet kollha. M4336 Fejt de Giorgio Delmar, M4336 Fejt de Giorgio Delmar. Thank you. M5817 Nina Rosen Vella Grek. M5817 Nina Rosen Vella Grek. M5786 Yves Cicluna, M5786 Yves Cicluna. M3727 Emilia Amajra, M3727 Emilia Amajra. Grazzi. M4095 Maja Bonello Gerada, M4095 Maja Bonello Gerada. M5570 Zoe Fenech, M5570 Zoe Fenech. M3433 Aurora Bonnici, M3433 Aurora Bonnici. M3417 Kate Farrugia Mallija, M3417 Kate Farrugia Mallija. M3593 Giulia Camilleri, M3593 Giulia Camilleri. M4567 Emily Gauci, M4567 Emily Gauci. M3237 Eli Pisani, M3237 Eli Pisani. U għedin noqorbu kif traw l-urna edha tiżvojta. M3983 Jade Borg Bonaci, M3983 Jade Borg Bonaci. M4896 Raquel Buġeja, M4896 Raquel Buġeja. M5207 Emma Jane Grek Attard, M5207 Emma Jane Grek Attard. U l-aħħar isem illi kellna flurna l-lum M1910 Stella Aquilina, M1910 Stella Aquilina, illi telet bil-numru 185, ranking 185. Taraw issa fuq l-screens. Record sheets. Imbagħad Annalise tispjega il-pass li jmiss u min-naħa tiegħi kemm ngħid l-aħħar kelmiet biex insemmu lil xulxin. Il-polza tal-għażla llum issa skont ir-ranking li tilgħu it-tfal tagħkom dawk se tużawh biex tagħmlu l-għażla tal-iskola meta ħassir fis-27 ta' Mejju u ħanibdew fid-9 ta' filgħodu. Meta noqorbu għar-reġistrazzjoni tal-iskola ħatirċievu email mill-uffiċċju tagħna fejn se jkollkom bid-dettall kif se ssir ir-reġistrazzjoni u kif ukoll nitolbukom li twieġbu għall-email billi tagħmlu reply biex tikkonfermaw jekk id-dettalji li għandna tal-ġenituri bħala numri tal-contact numbers mhux tajbin. Dak kollox minn għandi. Grazzi ħafna, grazzi Annalise. Inħeġġiġkom ħafna tal preparaw daqsxejn ruħkom sew għal dik is-sessjoni ħalli kemm jista' jkun il-proċess jimxi wieħed smooth u m'għandewmux iktar il-xulxin mill-meħtieġ ta'. Jiena min-naħa tiegħi ma jifdalli xejn ħlief nirringrazzja lilkom l-ewwel nett li kellkom il-paċenzja toqgħodu magħna tul dan il-ħin kollu, jew forsi qegħdin issegwu mbagħad anke terġgħu ir-recorded session. Nirringrazzja ħafna lill Annalise illi tamministra l-proċess
wara u qoddim il-kameras ukoll. Nirringrazzja ħafna l-Notar Dr. Robert Aquilina li qed jivverifika l-proċess minn naħa tagħna. Nirringrazzja kollegi fil-Isjen li kienet qiegħda malurna u lil Justin li kien qiegħed jinputja l-ismijiet fid-database. Nirringrazzja lil Dylan li qed jħossib l-aspett tekniku. Insellem minn hawnhekk ir-Rodrik li ma sax ikun magħna llum għax indispost u nawgurawlu fejqan mill-iktar fis possibbli. Nirringrazzja ħafna l-kollegi tagħna tal-Kurja li jkunu preparaw il-links għalikom biex inkom tistgħu issegwu minn fuq il-YouTube. Nirringrazzja l-kollegi mis-Segretarja Edukazzjoni Kattolika tas-servizzi li jagħtu lill-iskejjel. Nirringrazzjaw fl-aħħar mill-aħħar ma mhux l-inqas lill-iskejjel tas-servizzi li jagħtu lil uliedna. Nawgurawlkom it-tmiem il-ġimgħa tajjeb. Tislijiet.